Selamat datang ngagai Press TV. Bukan aku host kita Press Lim. Jadi sarito kita dekat react lagu Galaxy dari AJT Ngau Chika. So shout out to AJT Ngau Chika, cousin. Hello, nama berita nanti dua ada mada video tu aku dekat react lagu kita. Tajuk Galaxy, okay, official lyric video rap Iban. So kita dekat mari feedback. Kita dekat ninga nama daripada akhir. Jadi ya, sebelum kita start, aku akan beri terima kasih yang siapa-siapa aku dah mendap video tu. Ya ke minat mendap, beri like, subscribe. Aram kita ningal lagu Galaxy. Ianya hari AJT Ngau Chika. Surah Chika mana mah? Melayang kuning. Baru permulaan. Okay. Oh my gosh. Okay, let's go. Badungan yang tak kuda, minta ampunnya ma aku bisi salah jaku, masih anamu berubah. Siapa kita kangangkai oleh asidaka dulu. Hendak berlama ya, berjalan penghidup tu nyamai berlama. Yeah, I mean, nada nyamai belama dalam penghidup kita. Dekat penghidup kita nyamai belama atau suspicious lah atau curiga. Namun ada masalah dalam hidup. Kalau setiap hidup kita bisa masalah. Cuma bukan kita ngadap ya, bukan kita yang ngelaban masalahnya. Nyak kenentu kayak sama ada kita sama ada stres ataupun bahagia. Sige nak nyamai belama, sige bisa masalah. Siapa kita kangangkai oleh asidaka dulu. Hendak berlama ya, berjalan penghidup tu nyamai berlama. Lurus hendak bertiku, hendak semua rata. Kadang asai kat badu, kira ke semuanya. Biar mataku. Ya, bisa saat kita sige asai ke give up, asai ke ngai ngibuah ke semuanya ge, baka dah terlalu fed up dah. Kadang asai kat badu, kira ke semuanya. Biar mataku pejam, agak diri nak mata. Urus sigi kat bajaku, kapakah didingar. Now I'm shooting for the stars, forgetting all of it, I'm hiding all these scars. Stargazing on the sky, sige nak kelap kuda. Okay, siapa bala kita ke bad mood ke, bisik masalah ke, nanti kita dengar lagu tu, aku pasti kita sige akan berasa nyamai. Abang lagu tu tenang. Stargazing on the sky, sige nak kelap kuda. Ngiu jalan kat mutar, hidup tu mayo ramba. Bersuan itia keripi, ngigat tuju ke benda. And I make it this far, even though the road is wild. Ngagai AJT tunai tenuan pada video tu. Ku bangga ngonuan laban mayo lagu nuan best magang, tapi nuan dah datai buat level baka terutama lagu tu bagi aku dah datai buat international level lah ya, baka dia produce orang putih lah produce lagu tu. So dalam mayo lagu nuan tu ni madai lagu Galaxy tu lagu favorite ko as a personal opinion, pendapat aku lah. So yeah, I'm proud of you, brother. I'm proud of you. Itia keripi, ngigat tuju ke benda. And I make it this far, even though the road is wild. Tanya penguji, now let's be free. Let's fly high to the galaxy. I'm so high with this energy. No bad vibe, positivity. I'm alright now, look at me, let's fly high to the galaxy. I'm
so high with this energy. No bad vibe, positivity. No bad vibe, positivity. Maksudnya anang negatif lah. Baka anything in life, nama-nama terdalam penghidup mesti positif magang. Hari dia kita boleh ngelaban penguji tu dekat latai. Tapi bisa masalah pada hari segi positif ya, ana negatif lama. Contoh ya baka aku nak ulih instead of madah aku nak ulih, cuba madah aku ulih menghadapi itu. I'm alright now, look at me, yeah, yeah, yeah. Shout out to you Chika, suara Nuan. Aku nak nemu kena describe yang kuliah madah suara Nuan mana ya? High to the galaxy. I'm so high with this energy. No bad vibe, positivity. I'm alright now, look at me, yeah, yeah, yeah. Melayang guys, melayang. Bunyi ko tajuk lagunya Psychobal Galaxy. Ku dah tahu dengar lagu tu. I ain't got no time. Okay. The feeling this vibe. This in my tie with empty mind. Woo! Like a bird in the sky. They're flying high. Bring all the good memories back in my. Ni melayang ku dengar lagu tu. It's too soothing. Soothing maksudnya tenang, chill, relaxing. Bring all the good memories back in my mind. Ku ngelepas ke semua hendak menahan. I try my best to forget it. Setiap siku kita bisi pemilih ke diri. You must be thinking about it, which is have been chose by you. Ya, setiap jalan kita segi hari pilihan kita dari empu. Baka yau kai terpaksa, yau kai nitia ka situasi ka. Aminnya semua hari pilihan magang. Hari like keputusan kita dari empu. Baka aku ka lipat wakaban ka. Nada orang ngasuh aku empu ka lipat wakaban aku. Even though kaban ku madah ram lipat kita tapi ente kumpu madah ngai nadai me. Baka nya okay gegara orang bukai tapi gegara kita empo. About it, which is have been chose by you. You must be thinking I saw looking up to the sky. If you could let yourself be free, now let me live my life. Let's fly high to the galaxy. I'm so high with this energy. No bad vibe, positivity. I'm alright now, look at me. Look at me, let's fly high to the galaxy. I'm so high with this energy. No bad vibe, positivity. I'm alright now, look at me, yeah, yeah, yeah. Damn. I love this song. I love this song, man. My favorite of AJT so far. The best of the best. Alright, Trash or Pass, of course. Pass. 1,000 times pass. It's so good. So good. Mana main lagu tu? Check it out, guys. Lagu AJT best magang lah. I mean, no words. Okay, that's it for today's reaction. Jadi hari aku. I hope you guys enjoy. Take it a minute. Like, subscribe. Overall, it's a very good song. I like it. Just to clarify, so yeah.
Stay healthy, stay positive, and senyum selalu. Thank you.